Sisi kama Enko tunasema haki sawa kwa kila mtu. Ngoro hirende parang aikiyolo hako radio karankara. Kake sidai naleng anagirengana na yagiria yoge le shirika amu egiria yoge mara yola ajo kara tongana. Tengena yoge Enko kupitia mradi lempuan. Tengena yo mbaa kumok naleng. Etii mbaa ake enkisoma, etii mbaa ake ukatili, etii mbaa ake elimu, etii mbaa ake uongozi na haki. Tenikipuo nkiguanar mikiyiolo ajo kiata haki entomononi pee ntahalimu esipata niata. Airona ake ajo njo diidip ilewa. Kake kitaa naa iltung'anak wajasiri. Etaa kintaho siyiok nikilimu walata. Etengenaki yiok mbaa ake ukatili. Netii ukatili omwain kumok naleng. Etii ukatili nafanyakini entasat, etii ukatili nafanyakini nkera ontoyie. Ore tombaa onkera ontoyie, itengenuaki nkera ontoyie naayemi tenkata nemishiakinore, toolarin lemishiakinore naa keyau ade madhara. Nitengenuni ukatili eukeketaji onkera ontoyie. Kwamba ore nkera ontoyie mishiakinore pikeketai. Ore ina nikintahe kitok, nikiyiolou ntomonok ajo makwa naleng tenegira ainyala nkera ontoyie. Ore sinye entasat neeta haki pee ilepu kiuchumi. Aaku aata sinanu enkiti toki naidim ataasa, amirrimir nkuti masaa tiang, tosokoni, naata enkiteng ai naa kaitore sinanu openy, naata nkukun ainei naa kaidim aifuga nkukun ainei. Tumeimplement mradi huu kwa muda wa mwaka mmoja, na katika hichi kipindi cha mwaka mmoja tumeona mabadiliko makubwa sana katika jamii, hasa kwa wamama lakini pia na watoto wa kike. Ore tenakata nji neyakitia yiok ndupot. Kanyoo duo naa ore apa pekijing yiok kuna kikundini nikitijing'a naa nkajijik orkujit ake kitii. Ore tenakata tenkang ang kitii ntomonok nena kikundini nikiata tenakata nji nkajijik uni arbatii. Ore peekishet kuna ajijik naa nkihu kitang'asa aiter. Peking'asa aisho irpayiani lormaasai uaminifu meamini ena nikiasita tekuna kikobani nikitii. Nikinyang'u kila entomononi peking'asa aisho enkine. Ijo tenakata nji taboloki orbaalo lenkine Enko. Metaa ore duo nye tendupoto eng'eno ishoo yiok olchirika. Ore nkajijik tenakata arbatii nikitamanya amu atii nanu naiterutua duo enchetata enkaji. Tumekuwa tukishirikisha wanaume pia kutokana na kwamba wao ni miongoni wa wanajamii, lakini pia asilimia kubwa ya ukatili wa kijinsia unaanzia kwao kwenda kwa wamama na watoto wa kike. Ore taata enibung nkiwanjani alo sinanu ewueji netikibung'ie nkisakan. Nalo sinanu aitahena entomononi. Ame nikiriamari orpayian ashu enelo nye orpayian neya nemedup ninye atoomoni hoo naleng. Kake enalo nanu era entomononi ayiolo enaikunakino. Nasa aihor toi nagil toi kung. Naomon toi naihori sinanu enkiti wueji ai. Ore paihori nayiolou nalo aliki orpayian ajoki ahomo taduo sinanu ewueji netiki arishie wueitin meeta oltung'ani pookin haki peelo aomonu ng'asiat ashu enkisakan ashu nkiwanjani. Wamama wengi wamekuja kugundua haki zao, wamekuja kugundua kwamba wao pia wanatakiwa wawe mstari wa mbele katika kuchangia maendeleo katika kijiji ama katika mazingira yao ama katika jamii yao. Mabadiliko tuliyoyaona ama impact tuliyoona katika kipindi cha mwaka mmoja ni kwamba wanawake wengi sasa wamewezeshwa kugombea katika nafasi mbalimbali za uongozi. Kiata tenakata nji engelare naima nikintaho ntomonok tiatua engelare. Kitijing'a naleng atua halmashauri onkijijini. Netaa ikijoito kiyieu niking'ua tenakata nji ina halmashauri. Aikiyieu humata peekipuo amu nidia Samia naa enkitok naa rais. Kiyieu naa nikipuo asuj maape maankunyinyi. Neeku kiyieu tenakata nikipuo ina hatua. Aigombeayie ng'ole nanu serikali enkijiji. Najo mayieu enoshi toki naji viti maalum naa kaipitishai ake duo meyioloi ajo kara ng'ae. Akayieu naoshokini kura. Esipa naoshokini naim toonkurai kumok. Etaa naa atepia, etaa likae orika ayieu. Kama unavyojua Engaruka ina vijiji vinne. Hivyo tulichagua paralegals watano katika kila kijiji. Na imekuwa effective sana kwa sababu sasa hivi tunaletewa cases nyingi zinakuwa solved kupitia hawa paralegals ambao tumewawezesha kama shirika la Enko, lakini pia kupitia mradi huu wa Embwan. Ore na ng'eno naihoo yiok nakitang'amutua nikimuk nikiasishore nyara tena kibelekenyata pee kibelekenyate. Ajo kiro lo shirika ntaponiki yiok eng'eno. Shirika la Enko imekuwa ni matamanio yetu kupata mradi kama huu wa Embwan ambao utatokomeza kabisa masuala ya ukatili wa kijinsia katika jamii yetu. Sana katika jamii hii ya Kimasai ama jamii ya kifugaji.